Inka pa tu inka mi na tambal ben kati za thimin tulahi Christian hoyong hi Sunday Christian kitamen Christian ni zat kimi morning Christian ai lo le seasonal Christian naja khalongan kan sei de hoi jita chon ki tuam Sunday morning Christian nilha lang kailo jingka se thupi ta gelo hi morning Christian evening Christian hikit lo umai kon kan ubunga chu chiale jingka langa koi macha thozo lo wai ji chunil ha lang lami adim senin ti cho ku sial ho bung tia yong ke seasonal Christian gam sat la gam da mina puwa weather ki suai le hungji akisu lo le hunglo ku ipiki nam ti le weather Christian Bible am lo ngane kan sioi van gam lut lo ding ho abanas occasional Christian Good Friday Christmas kayep sen lo pola pa yeng etiloi Good Friday ni la kat be hung kelak zak Easter Sunday Good Friday Christmas so loyal occasional Christian abana emotional Christian ung kine piam tile la sa tama thu sei payong te kha na ke ta bang to na tam thima ngoi de du lo wa thu sei ya hi po le atha nom jin pasaro laya ski chu bangat lo hela ding kharin thu si ya le inna kenung le ji ngom min so ko emotional Christian tuing kain pathin lung si ni changowin Palm Sunday last year anamanga tuni Palm Sunday thungzau talowa thinal han molep jong ium ding kata senin khule nai tan tunia Palm Sunday naung jawa next year Palm Sunday thungzau talo ding ila awayong mi yanam khat weng te dingain kei kahi jong bailam nang dahi jong bailam tuing ka he ikingai tu dingai pakai pathin phatdan hi gel do hitin kalung chima ka ngai tu khari pathinin jingka pana nilum chan gei pha dei pe hi Kipata saten live joyfully Kipata amanding kipahe Kaung pin ta panahi Kavela kanu kipada hen lang Kapa kipahi hen lang Environment problem zat som kakim kavela Banumen lang, strike men lang ipium zong le Kipata aka umdingay hi kipahe Kadalay pathin zalin kamu nei tuing kai thupi ding pai luk bunga chang khana pana chang som lakhat chan isim ding ai chilaya hin adan thumin ka hom kanin outlined tribe of peoples God selected itabang mi hoam pakain select abo Rapture ni se lubin leya pakayin Deisana alhan ho hi itabang mi alhanam sila atu kazawam kazawlam tinake thina di second part dan thumakan adan ni na chun the process of selection
patinin ita zo gangta ta alhenai poi patake sa avena patake sa amain vet suina le ai lo le vet tu na vet sil na ne ya abol dan pas process of selection amen adan thum na chun outcome of selection tilkhat chu ila nai le tilkhat chu ine yai le ine pa akona thil hum su do aumene nu pai ki chena le outcome su baby he ne thine ki cheng lang sa ki nei te le nu pate ni chalung kim te di ngai a product behela factory ki ti chu adi lo wai ya chu nu pa chi ki chen phona thing chi fu phona le aga ki ne hin ana ki ne hin apa ki muai chi chu outcome of sowing mu chi tu ale chu ki muai ya chu tu na dan tu mi se ding hin Bible sang abang ba nai vet diu Bible study ibol di wen jing ka hin naki kim pa na wen ke ka se nom lo se ka se chai nga yin ayo ti la naki kim ta lo di we kin a hi ti na hi mi pi na ne chin to wa pathin thu angai pe nin ane chin to va atilai tain crowd around him mi pioin na sa taas Jesus Krista hi a kim velova abok lun lai ta vintine amu masading le teutir atham kading le anai pending akisulai ta utine daluminin ga vela chun om ding dan namu de tuni hosna sab yong chu Jerusalem lo pi taong lu na mi hon Jisu amu nom dan pa chu angai sang dano athupi sa dan pau chu na lungminin ga vela chu namu dai ta chalai ta chun pathini line point khani mu chu ane chin to wa pakai hi mi pihin thu angai penun ama ganesri dilen panga dinga hin hi chuna man dilen waw kama chun kong ni amun ahi wangin ngaman ho chu an po do wa alenu aso mo hi chalai ka chun pakai in point ni janam kha ei pe chi Bible text sa ko na ka vet nai le thilopi tai janam kha kamu na he point khana chun people who really seek after Jesus. Jesus Christa theng ta di tai ho la umin. A hol ho lai hin chi thum am na lai ne. Khat chuni pi a Jisu na satan dalam atiai le. Chil kidang mel china kidang tam ta abol ho hi azawin azazeu chun amonomo vin Jesus Christa hi Messiah mong heti ata sana Jisu monoma hin hol gurup khan omene gurum ni na chone pian holam atile sol zon bungup lam ala munang dang na la Jisu chang la ni lep chang la phe nga le nga ni ya mi wa wa chu gam da chang la a ho me ne le cha a ho me ti za ve choi ku ki ho e che chang la ki ho me ti za pa no win enier gs fan ahung tai ti za pa nin ato ki chini nahi ato za azatul tuli nahi ato thei pore he ti dai che la muding le ne do ding au mai le available na to ding mai le absent ichi ku ki ho to pi he second group seeking God because of belly gilpi sudim na dinga pakai ho ichi group hi tam momong majority palina cheng ho wang second group ma chanapan dinam kitu nam athum na chu gamnele pakai Yesu Krista hi
amo vet no tho ai chu mi thi kai tho ho nangong kho za sa mi cho ko mu sa bale a vet no cho le just spectator group muno mai pakai kanung zui tan tu le cho chi tan ti ding group moi amo vet no tho nu me yong hi isi ding yong ke mo vet nom tho ma cho i vet nom pa cho ki chai nai poi izia pan lo la kan lo hi ja ken koi ma ka vet ta lo ta ni lo ding vong ga vo la i pi phat som na mom ta na nu nga hoyong na hoyong ka ti ngap chat lo ai chu ki pa wal ding ama ki pa le ding i ma cha ka lo do ding lo ya chu i chi group thu mo hin pa ka an ho le hallelujah he says a point kan him moi verse 1a aso ki moi he chin mi pinane chin to wa pathin thu angai pen ane chin to wa tu pakai munom ho so pite pathin mi hamo sele ngai poi pathin hol mong pathin ngai mong pathin ngai chamong mong ho he pathin in alam pia sele abo le hallelujah Abraham pathin ngai pathin munom hin thirst and hunger for God Abraham quality khachu apa theran pathin hoi angai lom pun milimoi he pa ken wang pathin ka ho ma lai le mu thelo ama ei mu ken ka sim hilo ama ei sim pa ken ka su se thelo ama ei su se the ei sim pa de hi chi pathin su ka ho le hi apa ko ma se hallelujah hi chi lung chang le hi chi ngai dan pa se pathinin Abraham lung changa amu a hi pathin tang wa nu mi he mi pathin hoi lai ba na matile alung chang avet ai Jeremiah 17 verse 10 bet nai le I the Lord search the heart and examine the mind ke pakaye me alung gel ka bet ai poi alung chang ka bet ai exam ka bol hi amen hallelujah zakai ong pakai Yesu Krista ai na mol hunai poi zakai bola selega bolam ai chaman ato na sungko nga dala thai ba chunga officer ka kar ke diwang chon amunom wale ti na hi hallelujah munom mai mahilawa amunom val yo pawa ai chiwal chum talo na no le nen se piwo ken ka ta munom du chawa malaria kadama kaung dam do zuwa ka gilang kil chu table yong ka du chat sei pa lo la wi chale yo se yong chu ka hisab le aki hon cha ya ka mu chu chan ge ya ka du chat ta ya chu pakai Yesu Kristan ichi mi select dan chu chu hi ni ya tu ni jin ka jong su pite ho mi kon khat dam mo na ngin ka tau pi ding mi kon khat na ngong kon khat chu tha lo kon khat cha gil pi na kon khat asma ve kon khat TB ve itabang nat na yo si aboy po pakai hi lung chang pum pia holte pakai hi lung chang pum pia ngai sa ke pakai te lo childang gel thelo pathin tai lo children hi thupi mo nga gel thelo mi chu tu yin kai blessing chang dei hallelujah dam mo la dam dei pathin ngai na ila be na mi hi vata pathin ngai na ila be na ma wa na ka ta em ma lu sei mi zo ten la sa sau pathin ngai na mi hi lo nga la sau tu jung ai zo la ka chin yo bang revival se ingawain amos every morning revival Sunday morning aga ki comment message sum lo lai laung ki sa chu nu piu pa to na mun na mi na de da hong ding da stage la nga lama pathinan thang pa ta bo chu mi pathina khamai o
to zong chal gol zu le sang na I kham no loi na thi lo koi thi de ong hichimi pi ho lo hen ai na lo wandal ha ba ane yo wandal ha ba asia chandal ha ba childang gel thei talo ba jisu bowan ho lo hallelujah amen hichi ya chu tu ne he hichi group ho hi pakai aven ya chu select abo le hi pathin tang wan ma padatan ge to su pityo people who are crowding Jesus leise chunga ahoi pin apha pen su pite ho pathin ha hol holen pathin holo hi thil si chang lobe sam som chum lali chang som sakai ba kai gol pai hong phasam ding ei praise the Lord phasam de te guarantee e pe chu nunga hoi ha ho a pau ho cheu te thi mo a ching ho one day ni khat la sam ding ei so lal wang la sam lo ding kai amen ipija ka la sam lo dem phat jo sa katup kadoi kapidoi chi piam tele Jesus Christa ama wedding ama bo chui de katapati ni ko ma ka se as I follow Jesus follow me na pa ken Jesus ka juhin ka mol phau kha lo we nei chui hanin ka ti na sei ngam nam je chu ka bol na ti ngam nam na cha te ko ma ka don na ti thei na am Jesus na sei ngami follow me so pite tu na hu hing nei chanu hi pakai nung zui de nga changi veni van gam lu na se sa license kila ado pa da no umhin na bungbualam na zo de ko la ho thu sei le Yesu number 1 pathen ni tabang mi alhanam tele pathen tailo childang gel thelo ba pakai hangaya pakai hol pa Magdalene Miriam chabetang Easter Sunday niya morning zipi kaya hunga kapakai lung so yam ta ipiham na hol kapakai lung ti hallelujah Yesun pakai Yesu ma masa ta akila masapini sayu somlani ho masangsangin thilavok nu Miriam masanga chu pakai Yesu kila masapina hi ai cho mahin imuthei talwa zan khawa ke ya gel hi apakai pa thona ding su agel hi pathin thangwan minun no miwang pha tia David lengpan asi chu ko amatila asuna yana pakai gel pa chu miwang pha ai ati golang hoi la suna zana nunga khat gel chi na hisap sap na lim jong to khai ta ni vet thi nei ta po golang kon hoi alung gel la cha nei lo yong mai ta chu nunga lo se alung gel atol chai yong mai ta ipi bhasoma why should you follow your imagination ibol ha na lunggal mai chuna zuidam mangi macha phat chum nam pu kamangin sumbora khanai ki pen man the ai poi ala kaung kha to ata lawang ka tin ata lo ye ata lawang ni to kan pu yesun su pite ho unin pathenin ama hola ama ngai lo ho pathei bu dinga ki go pathi nei jin pathin thang ba nu man nunga tam ta hel jong leng kei mo nga dinga kham nu e ngai lu nu tai lo chu ka ji dinga ka hen thilo wai hita banga chu pathinin jong ama hol mong ama ngai lu mong ama tailo childang dia tailo pa chu vana dinga salak abolai jin pathin thang ba no ma rombung ge chang som ni legi ama ngai lu ama lu lama ki ko ho ding pathin ni za kai phan ni da tong kho ma ti pathin tu nai gam sumana ato lo ji aboy hi su pite ho nain sunga na khusung le na veang sung le inam sungwa pakai na to akipamo de
pathin na tolo na muna diabolin chance ala ahine tuing kayong pathin na tolo la khat sana dam lo di we pathin na tolo na dam di ngai ke khudam phoi ke finger tip mam lo we in ko tew na ko oi dam na ngai cho ngai chamo mo ngai we kai na hin hola anat na again thai na ahasana sele with tears alung chim ato khata is amil hipuma share bolen katau pilong mil hipuma ama bang atau poi ambi hi chu answer ne chun alung chang khoi momong e ti nei e ol chu bangol ki bang ji tao ne man pi yang the pa oi pu nei tao pi ho ti ama go the dam num pa yong alung chim tong khalo jaga moi si pathin chu ka su ya order ka bola mana dei dia bol dai ma ngai cha mo mong pa cha pathinin ahead so pathin ki lem thailo we pathin chu nal pe da nai pho Galatians chapter 6-7 ase chu pathin chu nal pe da nai pho God cannot be more pathin dai chat vai the poi ti pathin chu pathe the ai poi ama wa pathin chu thil bol the ne amen ngai cha the ne ta san the ne zui the ne ho the ne dam sa la gil kel puma pakai hi boi pi the hi en man lo kho bela pakai boi pi the hi office kai man lo wa pakai boi pi the hi hallelujah lo thing bol man lo kho bela pakai boi pi the hi kum khat na lo sanga tam zo pe thei pathi nei hallelujah non gan thei ta dukan na bol wa gan thei ta lo na ho wa tu ni ke lo sing polo pa kain sung yong ve man lo pa he tu nin ka chan zat mal som na blessing hin ho na chang lo lai acha bi ka ke dai ta hallelujah yasu point khat na chun ani na point na chun people who listen to the word of God pathin thu ngai na kisala lo hi pathinin asale ina hi tu nai boi na ve thui ngai be se ye ba ki bu ye thu ngai lo ki le se chu nga ping lo ve pathinin thu ngai thei lo lo chal na ta thu mo ngai lo mi pathina sim lo ve sulal bunga chang kha ipia ka se pathin thuna ngai lo wa nga ko hem khat thuna ngai pathin thuna ngai lo wa na dong manu thuna ngai pathin thuna ngai lo wa nga na loi pa thuna ngai pathin thuna ngai lo wa nga na ne do na ding pa thuna ngai thu ngai lo ke gel go la ho ba to nu nga khanin ma go zula ko he o langa more langa lampia khon thil khan o men ga lai te ti la go ju yong le na ju yeng de ngai ai chu no ngai ya te se ke ne se na kong na kit jeng ai e ja na football ka pe na chu i tiam ka ke se lu na ka kong kui ka kita khan happy i thei pon te happy amina pu amina pu upa ho yang hi ba sa to wa nu nga kha ko mang to la kam tam jeng ai sei de ho jeng ibola seide ola alung lut ji ibola tu na hom na kainom lo na lung lut jo ibola na lung lo pathin chu na lung lut lo ji pathin chu na lung lut lo ja chu na lung lut na langa na ke di na adi lo ka sei lo pi kem na nga to ki to chat ka se devil yang pa Lord you are my delight you are my portion adi so Sama kasi lo, you are my heart's delight. Jeremiah says, when your words came, I ate them. They are my joy and my heart's delight. Na thua hong sun kanene, kalung chima, kaiman kadei pinta hati sa hallelujah patin thang manu. Irive solal hong ta.
pathin thu ngai chi tau thi oi a hoi che a thu se hu ngai no mo me pathin na bu de chi pa thu se hu ngai no mo he ni noi se na til na man tha la ki chai ai su ken pathin thu ka se na kol ki su lawa na lung chi ma ki su lawa na lung sa nga to pa wa ma hiai le pathin thu na ngai no lu pathin cha thu ta ki to hin pathin cha te cha thu ta ki to ngai hin pathin thu to na chon da la na ne na do na ki to lo ting le pathin thu na bel the lo ai di na ai wangin pathinen select a ball oi ko yam tile who are listening pathin thu ngai ho sa pa ba listening ki tile hearing aki hearing atile ja mai action la lo pa ko listening atia ile iza mai hello action aung ke podo pa ko listening ai ne hi pa ho pathinin ale lai ye sunu te ho pa te ho tunin hi chmi te ho in pakai chu ngai be pathe chu se ngai no mi nahi ji sunan se do hoy gila saven kidanga saven pha saven hallelujah pha sa ye ba so athu se azui ba hi nahi tunang ta salama anu apa se ngai lo ai koi macha ga so chapa chanu ka he pone apa da chang lo wa awai hu po nu khu anu le apa hilo nu ai ne ke yong apa cha kanu la ka pa ne hil jin koi chanu ka su po ne i pathin ka thang pa ne no apa hi sei ngai lo pa apa da chang lo wa pot do pa en ke apa ka koi thim be ka gola na nam khat sim do na da ka ki koi hin mi su set na dinga ka koi lo we ke ki sei la boy de hoi na ko na nei kai do na diu un nai de so pite ho egam sungi ka ve nai le pathinin ei han the lo na pathin mi mana rom che na pathin dei mi rom che na aboi che nei ka he ve milin thui lata doctor hona sei suita mejo televane le se thuki thang dum zuya government ne se ho izuita ipakai pathu se idon ta bovi nei ichi he fail now ai pathen thuangai panema dilen panga dinga he ipiama mana bol masat ke ni pathen thu ase instead hi jong le gam sungi jong le kham to ta ni ka le thuai ki pat de we vanoi le sin thua ti sim hin thuai khamba thuai umba thui lui to ka wa vanoi le sin phatalo ding chu ka reason hi ai zo vanoi le sin mu zo se the product of God's word pathin thu zia namu yo se mu thei lo se pathin thu zia umai ai chu Genesis mung khat ko bela chon pakai vanoli sin akhu ne na sim poi akenga yaw poi akhu yaw poi ips yaw umam let there be light vaumen tel umjing thu se yaw umai tuna yong I ho mung sule gam sunga pathin thu se lo wali ma cha do lo de uyeng ka yong ka gyal khat ma cho adam lo tam ta hoi pakai sun damin tel dam jeng de only one word damin ki chai de atilo ya na dam lo cho ibola atilo ha alung na to lo cho ila to adam mo yong hi na dam do le gam thila na su ji hoi pathi na mo cho na phat phet zai ta dam mo na koi yong hi bai lam ta kan tau pia na dam lo wai le na dam moi pathin pha sai ta na la adis pathinin wa mi sudam chei poi ti na wang na gel lo hel le chu hi chu na gel kral si nen gam ding ai yo pa wa kan se sa pa wa in gam lo wai ka hol ba nga ka mu translate ka bol go yong le ka boi ye ni na chapagap ki do khoi la
all sons are perished. Chibang ho ka hol doi. Nen gambung buana kita ati yang ko sa pawam lo wen. Lang. Asa pawela do ding le. Nen gambung buana kita ati le. All the broken houses rolling and upside down. Sabti yang holy, so broken houses rolling and upside down. Wah, lungdong kita cipi dia cacung theba ciri so. Ke ho ke gau sak ne ketidi. Ya, hansit na sapa wayang dictionary yang kamulo. Na don timang ke kita ang sapa wamlo. Sabte ya vai chat nau kani kasi vai tu kasi lama vai chale. Chana beat sa tiong kwa sang loi da je ui cha cha. Ui pi cha tiong ko asang loi da. Es ho la tiong ko ke chai de ta chamo. Thom cha ni. Yo awang hi dictionary khat adol. Yo langa tau thang nu pi ho han khu ngai leo chu I mut so do yin aban sim ke do den esona man dilen va kama sun ko ni mu nai bangi ngaman ho chu na po do va alen wa so ma he ti chi ve nai Ale na so mo ba at ngaman lawalen kisop kito sa lalalahi patinin miyalan di ka na patin katangwa ni alolhin pa alolhin nu ahusanu alol ahoy nu ahat pa hallelujah people who are tired of works people who are failed hallelujah tired of failures Lolhin lozia atha chola lolhin loya athasia lolhin loya kapa lolhin loya alung na hohi pathin to jisun alhan mi ni pathin tawan I khut beute palena hum so ke ni kayong metri pathin lusina thumbe fail kai ni kapan lal boy pai ko ang kiletan bong nung zui tan boy ki ko na sa ngai po akam ka ma jisu ki zui ta bong nung zui ki pat de so ka kai to la asa kas kapa ko mai ting kasin sapte provok kan he pa sapte ni ta se chu failure is not final failure is the pillar of success Lo samna lolhin lau nahi lolhin na dinga khumpi he ti so pa ta sap te le na thu kala he ti ai so iwa pa chola chola ita ni mi cho lolin na pa se na le anung zu yong tam cho business bola na tonga le khasima lolhin lo cho anung zui ti lo cho aman mi zui nga lo ai a support nei lo so atos dim lo so atos sunding tama atos dim lo so ya ke ka se jula ei mi ho ku kyo he ki to sot to I tiempo ve ki to sut to I tiempo no la na nui ben ke asai pa kan nui chat di chane ta ta so ei mi hoi ki to sot mong ke bol thei lo so ki support to na pa lo na ki dem ki se ki anggal ki nilkal e o thip nei Lucifer noi dal te bang hiu se hoi ka vet ki nil no me oyong he vet na le mol na ne jiu hi na nil thim be se ja na pa ben azola ja nan khet ji ke paten lung se na minil ka thip jai ka ji ka vo lo so ka muwa ka vo so be ka muwa ka khet thoi ka den
nói là ngà gọi là xây đi hẹn lộ gì mà một là ngà lên hay sao chim á chim anh đã cho khi del tên cái giống nan cái xây thô tên vang năng là rồi thì asunan bol yeah so tired of failures so pite in chen nahi han lang business hian lang dukan bol nahi han lo lo thing pu hian lang school kai nahi han lang le khalam hian lang service lam hian lang iplam lam hi jong le mi atam zo hin khong sit pan nahi alol hin lo te lo hu sit pan nahi dina golang tam tan zuan don jong kho nunga khana de ya ade akingai pia adong manunan dala pana zu hin don panuai no meni dala mana zu don ding ki bible ang kamu lo pik ama se pathini na sima ama chu na mu lo wala ki chai de ding dan na ki gial ke la kalung mon da ne leisi chunga no mei het hospital ga chetang apeng no mei tamai chu no mei sagi pen te la pasal khana na hung leng lai chu no mei wat ama tam chu te la pasal ho ha thi ki do he chu ngam ko yang phai ko ngam ko yang akul pa chun bible na se ba le gal thu thang hung ki thang in tin mio si gala hung tin tin gala kon din chula pasal hi te ding hi e chu no mei hung ning ding hi chau ting la ke ma thing chunga ka kal no me hon go he ai hol diu thing chunga pana nunga ho ka ba ding hoi ka sa pin pin nang chu ka ti de he di nu ne tai so nu me hong nen ding dan chu ngam ko yang nge no avi so na mu tua boy khani nunga hoyong boy da lo chu jila nei nom ta golang ong her jo se ka ave nai le vo chal mai tot lo man ni ake ho ta bang be in ga hel ade hu chu moi a hel pa mobile line ho pi pa yong hi vet nai le o yong ki chi lo a chu se yong ki chi lo romantic dialogue yong theme ki lo lai se nungai te hel dam ne normal ki ko maning ki do ta abol da no mai hoi mena ki zo lo a technique u mai no mai chu akidang ta khas ka hel masat noi koi met miu sin se chu na zo lo ding hi doctor hon nga hele engineer nga hele a zo po ve na zo lo de ko na siam pa ko na siam kin ko si chula nang pathin ni ilaya ka hel ding nu ko pathina hi ke yong pathina ka hi pathin ko ma ka tawa ka thuma phada ta ka taw lo ya azam de ha doi na la lu mam le si na doi sanga hat jo pa to ki fok ta chi pi ham lal li ka loi hon ala bolo pev te aviana pandiu giàu nóng giàu thi lù đi về i kalom ngai tao alimoni ama ki thau tan te ti ten la ina ka chen tho ta bang ta chu mi ang leng ning zo sie ko ka disturb koi ma chance ka pe tu ye khaile akazui pai ma tu ye se ka do pi I love you ka ti lo pe chu ka ngai lu na ka vet sa ma sa dung zui ma yui ka to tu na wa na che dam te langa ka che de ka hung the dam te hung ta ngo ti ai so man ka de cha de het lo i chen ge ngol hitam ka zui le azo zo na he ke be ya he thei to lo ma thu la la ki pan nai sai lo ke khar ke chai do ai ta ni
lasa ikibet tu yong le azizi umta kai kan seita lasa hi chan gaya ka boi pia hi chan gaya ka zui le le hi aji ne nam matilaman ken nangi ka uta bangin ka gele hello 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 na u chu kai na chu ai ba yu pa khu yung ke ngai che che iji pa su he katila sei de lo ka chi wang cho na ge lai la hung ta hi be in i cho na ge lo de ti chu ke kai po pathi ni nei gel sai ka nanga dia ka taw ne so ta ai le ka ke wapi ya huing na lama ka pui lut ta cho kem khana ka pui chin wa pien tha lo le ka agenda lu thei lo de ti ka ya zu ka pui lu na kem khana ka gazau pi le pu he no tang ter ki si ta na ba jingi conviction ong la khuwa ka tam ma to cha khu ipsm te le an ko te ko ma si ta chu min ei boy pi le yong la ka lagao la ka ta asa ku pum changa ei ngai lu hi ka usu la le ti ta che la ka lu te ba cha amen 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 hallelujah amana mo che pam de la ka ta asa si ai po ka lagao sa jong ngai lu nei e chi chu ka mat na si la ong to tang lung chim rong get na na pa tua ke ho jong thigam ta mi jo ka ge bu ta so hallelujah amen ya so pathinin lo hin lo na hoi mo na ai lo le vai chak na le kha thep lo i cho he pathina ding ai ma chai pu ni so pite ho i cho yo so pathinin al hen zo ai nei pathin tang wa nu man la simpan ole sena genti na zosi ana lo hile van gam ka ngai zong ana tapon te ti lomo hang van gam ka ngai tapon te leisi na genti na yasu na lo hile ti cho genti ni patata ai la la mi tam zo agan te avai cha jisu ta kimuto o mai cho amen ya su so ke genti nei dei lo wanga hasan nei dei lo wanga lo sam nei dei lo wanga isi pathina dinga very highway of God pathina dinga national highway ta bang hi amen Peter yong ka ke la le na se lo ni ta jisu ta kimuto so amen angamal lo ni ta jisu na le nei pathin tang wa no ma sabang kuna mi sana ka dinapa na ko rejected na etiketa nunga kalilaya ko na body so bol nga pathinin nang nasim lo pit sabang put kadam na sam pentai mis konte to ho kan sudam Meses kan hil chit itas ka to vevin na tu cha lo ham vevin ka ang ngi du cha nong lo ham isi chu meses hi ave ho tha no mai isi a chu chavang ku zo ting le mis contest a pango ein khu khat cha ki su lo wai kata sa ka hin nahi vanoi mi te ki va na ding levet dinga pathina si mai poi pathin lo pin da sim chu isaya bu som li ko chang thom nanga ke mai ki choyan ding he na ti chunga pathin choyanon 1 Corinthians bungup chang som ni amen 1 Corinthians chapter 10:31 EPSM na ne yong lan ba don na bo do se pathin lo pin na ti body is not for show show bol na dinga body pathin ai pe poi hallelujah nunga hoyong tunan he di juna ta sahi golang kan mo khoi the pui tiketang na thil ne he thing chu apha he chu na ji pa dinga pathi na koi miyo se ki chip na di lo
นั่นไหนที่มาเล่นดองมาโลนั่นไหนที่มาเล่น don't touch me ดิahoyเป็นทุกอย่างจะ don't touch me touch me not ก่อนกันที่สานาอากิตะyangมาจนุงะก่อนกัน touch me not ที่เขาเอาอบล้างไล่ตาหัวกะอากิkijan ka sata nu pia nga naki be wa pa su kate sei de tambe se e mo la min oi pu na thu sei sa ve ta sao lo na yum lo chu na bol do hi sei ding na bol do chu Jabang kuna patang kene hon tu kumpata ning kuma moria bol bang chu nila program cancel chula ibola ki cancel la nila te la thila hon chan sala ji ba chu ki cancel jingka langa pastor na tin so nila te la closing ceremony chu Lucifer lam kai na closing ceremony ke bol hichia cha solale chawang kun preacher dinga ati mai kimba ken ka sei chu the beginning is a little bit okay but the end is very very bad because of that hichia chu I will not come kaung lo de ati pana chaina chan ya jisu ajaw na wang chu ka chi ri abul langa jisu ale langa satan I don't like amen itu natupau heartbeat salah ya sutunya alina apan banin benailes alen wasomoin suyen Simon kungzo atsun alunin amasu vau kama kona tolut sabin asolin Zui na tuwin kong pangatson mi pichu tu ahiltani asolen atile miem kanin pakai na sol na dung zui ya singai ho chu ti chu itabang mi pakai na lenam tile willing to obey whatever the Lord said pakai na sei tabo bowling ka te tian nupla na ne ho chu patin selection sangai amen ikut beong te Kaini nahin nelo singai zudon hin don lo sam san se veta pathina lannunga dilaila phechunga ke khopji a nayo se Philistine te ang sunga akizu nunga phechunga ke khoma pana ki sabai de ya ke gawolana ka ki chat pe ni satan ka ki chapoi nunga ka ki chat pe ni ai achil po lo se vi boi nahi etombom sana ho zonga na puwe mo amen dina nunga tam tar nga chilpo lam ki helo tama tamai bas alu dan them lo sapor me na nunga kanang kar noi bas ati val na hulu dan choi taung lu nei hichinu sa kavet no mas yes ama hipi conscious samatile body conscious and the spirit conscious pakai lung laina conscious na yen anina a body hi mi nga boy ne heti ahen mi chingai chu athil po bata ahen ale basa kita kito nasana sagi project silu akita to aundan to kito kavet nom vale atol ha chan ge chu kamit na halo wa kavet hi kadai cha ja kavet nei po this is Christian hi Christian nei tu ti pa zo ka mujin pathet ka thang bai ne ang tol ha ta apolan ki khun taw nan man ta ni go lang kwai ma chan dai ngam ta lo a hoi kit na lai chu ka den ka go lan lai la bang ki chai do e ka hel te a mobile number kaladis hisichu Christian sayinga hallelujah miyo suway ponge
kapa yang suboi ponge kanu yang suboi pong kate pachin nei pe hi phatya ka vet tuk ding hi ti chu le thungai chu hallelujah nubihan hallelujah amen amen na lana sa chai le na tha chola khai ni amen 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 Phá trời điện cả thăng phá ý ha lệ gửi thia ga môi si ba trời la Shay na ngay na pahi nanuna ki modi na khana ki modi ngay amen Philippi bungha chang som la sadia kun 27 achon nanun na khan na khusada Krista to kitu po hen hallelujah kitu po hen ti pa so kitu po le na chunga pathin lo pi na kamu de ti po le expect ani so hallelujah pathin ho hilaya poi so pite pathin ho di ta so bayara ki mohi markera ki mohi hotela ki mohi basa ki mohi office ki mohi min pathin ho tila ne gu ne thelo wai min pathin thwanga ya le office min sai pa ho angai lo wai me le kan oya kwa cha se ati ei Christian ni kwa cha di udah Christian sungai marup yam le office ta makhoi di phajana chae ti makhoi di okla makhoi oiram gani who are Christian kito he Krista nei tu Krista hagaung nei Krista tabang banga chon Krista bol ho chu Christian kiti he Christian kita ho Christ la do ale iyan hai iyan Palina iyan tamatam willing to obey it's also Simon and PSM Simon and Doni people jan khowa ken kabolin imacha man lo hel kahiwi ahiwangin ng mata thusain len gasep lange zan khowa ke kamalawin nang ma thusain ti so ken kagel danin ai theipo ken kabolin ai theipo nang na seija kabol de he amara sayana ne ham amara sayana do ham amara sayana gusa ham amara sayya na tuna na boy na hoy na boy na ham ha pakai na sayya ki bole usin raso hi hame amara sayya palena na chi ham bayara na chi ham kaksima na chi ham infara na chi ham amana sayya bendal na zon ham amana soja bendal na zon ham amana soja le hangap na mun na zon ham nayan khulai le ham never kai ne pin se ju to ka ne pin ai poi papa man papa iti ju papa ai the le khulai yong na len ji ja palam ti la nang da la hoi ma cha chi pongi pathin thu tai lo ji ju ka principle mi pa ka cha ka chen pi ding ka ji ka chen pi ding ka yi ka cha ka da la khulai ka len hin kai sum sita hin ti na chule kai ni pi ko ma ka sei pi chu na dei dei bolding in dai ni pu sol hin pakai dei bolding a pathin in ei ni ei ko pa hi don't forget it sumil solali milo chal kahi koi ma to kinalo ai banga koi ma to kinalo ibola ka kinalo ham ka hat mo ka ke kan mo ka ke na koi ma to ka kinalo ya koi ma khut jong kanelo koi ma plep jong kanelo ai ibola kanelo ha solalin ahead team ji mi to ki kinalang khanin ei thadde chal ei pi phat no ma chi sa nga chu ngai dama ai poi lung hangin tai ki chamai le aman jong i zo lo ken jong zo lo dru ki chi ni chi choi gal zo ki ti nangol ya thil zo se boy ngol
Sapa to be wise, be wise. Do not be foolish. Ngol in ako dalang ngol the ti na ito. Toy hoai nal kasa so kapa ki ngol sa in angol hila padia aki ngol sa ya subuhi tu. Kham lo ki kham sa abu abu ju do la hen ki kham sa lang yo so no pu bol son ho ti dit. Sing lo ki chi sa ngol lo hila ki ngol sa. Ngola pai ti yo sin khut dam vo ngola panapahi ngola patdan apat na hinsibo ngola pa amke yung kisungoling si inapai si apai te osin akot damvo adam lolo angol hikita to si inapai te osin akot damvo adam lolo angol angol atam le yang palin ichi aboy si apai chi na so hadala dal ngol na bang ke ngol sa lo de na ngol na alaya na ki ngol sa be kinal aki chai be din yesun nang ma thu son len sablangi e ho khat ki le isei ding tam ta ma paka jan ko wa kai kamat lo wahin Bible scholar ona sele pakai Yesu le Peter ki mutuhi nga umlo pet da he ti chu jingwai ai tai ni ham te ngai tai pungko ve lai tai angai na tui khang len nga khu jam ting la ba hung do hi niang so a khu tui khang len to langa kinung le ti chu tui khang len nga te chon da ne he ti Peter ne he chu ngamat pa ri talo is a wrong timing in the wrong timing chiếu tình là timing se lo gian ko wa ke ya athim panana bola nga len sep khalo pat advice yisun le na tu khalo ai ki na pakai to ta hoi le pakai dang wa ne hilen lang len se lang bang su ne hil da ma yo pa ai ta len tham khalo nang kharin nin advice chu za no me pa ai la se ki tu li thu lam zonin da len sebla na ti ki cho ai thailo wai li thu a ko le ni se le nga lak lo wai apa ngai wa pa ma ngai ai nge le len na ga se la nga hon ka nga ta nga ai pu le na mu ma pa na nga le ne di ba to a chinga ching ngai on la ne hoi ngol chu atui ho khatinga ting ngai on atui lo si ngol ve pai kwa cheng ka hin len se ka thi lo wa nga chung chang chu them khat ka he chu nga la yong aling tam se ko wa pa ma wa le ve ta lu ha do ma ngal hau ki ti ho nga ha ki ti ho so khat chang wa pam la hong do khalo nga la yong khati chu agil kha ho khu papa mau chang pa ba nga pa the thu yum su phai ko la nga ki do nai lo me lo ang pa na akilu lo thu ya kyon ka don la ya pa hem pau ti ho loi kan chen khom oi phai ko lang bep bep su nga ni ngai su i mi ni si nai mo se jong la nga zau te che pop no lo ba ilen se khu wa pam la nga them khan ma them khat ga a hui kha yong le nga zau tho nga tam dan yo la nga ya chu len se rule chu them khat ka het ai ba yi su yin Peter a nge he dang lo chu ngai poi Peter a boi zan ko ba ka na ma ya boi he poi li chu yong a boi nang lum chim ha boi tai hi ren chu tu ne a thu pi pen ta he ka sei na ngai ni he thu pi pen he ti nai chu hallelujah hallelujah li na na nga na be la lo de hi kai nei ve ka sei ngai ka sei na ngai le nang na bo le poi kan ka bo le ti nai hallelujah tu na yung nain sunga boy na hoy meta
นั่งนัทมานันูนัทมานะป้าละทำยาบวยปัจฉินับปันเทละบวยทะลุดิฮาเลลูยาอาเหตุโยสินขุดดำโวอาเมนปากายปันเทละบวยทะลุเดียโยสิตาสังโยสินขุดดำโวกระดำโมเรองดำดิกระใบใจยงกิจใจดิกระเกนเทยงกิจใจดิกระกานยงกิจใจดิยิสุองปันเทละฮาเลลูยาปฏิดาวันมาPeter bola pacinin al-hanam bola salega aha ha ngaman timpa ngaman kalupa tuwala paka Yesu Krista pacin sa pahi na ta sanja na seibong as you said so I will let them my net kalian seblang eta aga seto litu ngabet luwai ngaya ngabet luwai paka ya na ase ji ngai ngabet nang Len sibi chat itu began to break itu. Len hi asipan ta itu. Angamat tape se itu. Alien size to angamat pa gitu talawai. Aum da to len na madai pon Yesu nama nahi. Len sita nga ki huido the ki tiwang choi le nga ngolai poi nga nei pa Yesu chun Peter lena so nga khumpi. Hallelujah. Dunin pada dan kita pachin ang lung lai ting le pachin thu na ngai le na sakhaw e talo de hallelujah zanga manayong hakhat na nom sela na jite na ba de hi amen pachin lung lai lo ba le sang hanan pu do ting le sang som mana na ki jen ding ai tayong pachin sel ngai lo se sin ani go zo si pu jia pathin thu yong ngai lo me le doctor ha ka pi do ji lai ti lung dam mi ta pathin na pi ting la ma khai chiang so ma tam pin na pi ka pel ting so ta chiang som chu yam ta na tia chiang som na pi na ki jan ting le na dam mo ting le clinic ngai jan na pem beta sei na ngai lo ji chu pi ding a lom pa alin lin pi lo tu ne a he offering iti jina laus offering kiti hi aling ki pi ko offering ya collection I think le any amount is collection ya tu kal offering na ti ta lo disu tu ni chan ge ya ke bi si gam sunga offering khat ve chang ke bol khalo lai I bol hi collection sumdon tu na offer to ria taw na mang ding sa pa mi hello am ka ti na hello le ji yong ji da taw sumdan khom ti yung tau ai dan offertory offertory prayer chi boarding ai le na nei la lin cha na tu ni ting la kon offertory prayer hallelujah offering ipiam til minimal hilo so maximum giving collection I think le minimal giving Aki hit namu any amount it is ya so Peter hin pakai thu se nga yin he pathin tang wa num han ya chu pathin thu na se po po ting kai ngai wai le idam di we hi I hat di we ga le zo di we sa ma na sun za khowa ken ka bo le ti chu pathin mi hi mi thasiel han lo we mi pon tho le ne Kaloi pa pon tho jiu sin khut dam vo no pi ho ken ka ba he jiu sin khut dam vo ale kon na ba ha thilan na ba ha ke wang pathin lung sinin in sunga hin to ngai tan pon tho tai na ka tong ka ka bai wang chu chu mai pon tho ta na ka to hi ti lo sin khut dam vo pa te yo wang se hi tam pon tho na to lo hi na dop do apa na mi yo si adip cha ai hallelujah pathin mi pon tho mi tom ma mi thaselo mi thase ki ti chu a chai na ding chu vai cha na hi maljin bo alung ding ai proverb bung gu khasimen mi vai cha ki ti pa chu maljin banga vai cha nan maljin banga hung ding ai aina thi chu hallelujah so bete hovin kai thase bible sim thase tau thase
chiu ting la thil bol thase ji la cha chunga to ngai ta na phato ding thase hoi en sunga vai cha na lunga he mi pon tho pathin na selek hi pitari patina mol hanai pu zan khowa ke ngayong man lawa na tong thei pa he pathinin atom ngai na apat tho na he nei hallelujah nu me yong jing thau lo mi ki ti chu in te yong le anato ma cha lo ding ai ain chen ki tup lo ding a chaten e tha khum ding ai ai cha cha hoi ma tho ve ta wo in nei nu tho ma sanga tha na thei mo na online yo sa na tha pi wai ta palin lom lom awang chun a chan e tha phun tin chimlang de de ko ei mi ho chen a chi ai le common room la adunga o dining table ai yong ki muai a chan na se chu now in sung hi ta bol thei bet nei ve ta bol hi a cha pot thon na pa pui ti na hi a chai na point se pem tele chang ge na chu simote Simon Peter ni chu mun Jesu khu koma bo khomin wo pakai ka koma konin chi do ini zina mi tilake ma mi chon si ka hi nga tam ta mat lai ta chu Peter hin ipiemu do tam ke hi itabang mal som na chang dinga lom kai pu phat thei bo na chang dinga lom kai pu a chi ne hi amen Jesus sabte God select people who are filled with the sense of unworthiness kinglal kisana ke ka bol dom poi ka to dom poi ke hi ni mo ka hi achang dinga lom kai poi pathei bo na chang dinga lom kai poi ki ho hi he phi na changa pathei bo na changa pathei na select hi amen in sung si hoi ko am til akifat sa hon in sung su se ho bu su se ko am akito pat sa hon ho bu su se de he ho bu su se tam zo pha ki sa hon su se ne in sungang betang abi moding ki chua ei le ki sei se na ke ka he nanu mit mo za in chen hu la same te la chun na pavin na ki si de hi ne ta na hola lek chang na bol ka hu na pa ne na pa yong ima cha alam do yong kai pu na pu te nin kan pi kham khamana na kan ki pu lu ne hin tu ni chan ke na pa jong pon ve tong kha yong ei cho pi poi ni kha yong ei cho pi poi ana nan khan ve wang ni vom khan in cho pi ne hi tyo chu cha pana ko na pa nang na loi pa nang hip li sa na ko hi ne lo chi sang chu nang manitin sa lo ta thang pa ma mang pa nang nai mana nei chen pi pi nein sung ka lu na panen kamit mo da ni ma cha ka bol do om point anangin bon ngai lu na nei ta ne ga akoile a hitan da na mi nei gel tu hi na nau pa nang sia ke asi sium ke hi tela chu boy a chal khun jep di te na nui tha pi de thi yang di hallelujah amen pathinin mi hi itela ha mi chon si pai e pa nang ma do na chon si ka hita nang ma dingin ka hin ta pu na cha chi dinga lom kai ta po etia chu cha payam mang pa chu bong ki tha pi e hi amen hallelujah pa ko ma pa khu bong kha dong ane lo bong va a pang bong singa pang bong sa ne lo akoma pa anaw pa chunga jealous pa lung hello pa apa chunga complain ni pa khon bong sa ne lo apa ko na zama achon sin ke na bol khir ke het pa ko apan bong chala tha bi pati tang wanu men tunin zo men na bol khir ke henin pathin do na chon no he sense of unworthiness hichipai pathin ni select hi hallelujah yesu ni ta to select ka bol pasal khat luwa ko na ka kinung lete ka si ka vo de ka je de ta ke ha si la luwa ko na ngai ting tum kanan pu na lunghan na abul hin na dinga aloi nui mi lung chinga hin solal banga chinga hin lim ge hin ana ki sil theng sanin rum hoyo se sunam den kichana du yo se hon pi chai ta na ki sin ring tu yes ko hon pi in towar khayin warenda an smart pa na ngai mi wadi nga hong pan thing to man po cho wo he boy pa
ibola na chana lowa na kon to na gen thei to na nalal ling to thin tum chunan put kho ham atial khanam na lai koi vo la ma khanam na lai ta lo la nga thing tum khat po dinga leng go kila nu ven jing jong la po the he na kisil na hung kisil thengen na ne ding gon sai ta atia tui lu hong ka koi pi tai ti le agenda ho chun nal thei be sa lo la nga jam go na la nu ven am ne tu jan khu ti tan te jing yong la po mo po le jan khowa ding anom po e ti i ta thing tum in jan khowa anup lo wa sa na maที่จอมดานปาจะมีให้กิฟัดลำลายเช่นลุงเสกนัจังเกตีนะฮิอาเมนนับว่าฮิลกิฟัดลำตาวิ่งจงอันนี้ให้กิฟัดลำนี่ไม่เห็นป่าวว่าเราให้กิฟัดลำกิตีไม่เห็นป่าวว่าก็หัวเราเราไล่เอาเราดุงจุนไม่เห็นกิตินกิฟัดลำนั่นเองกิโลวันแกก็เสียไม่เตะกิโลนแต่กิฟัดลำเลยเตะเลยตะบังมนะคอยจะสู้กิฟัดลำเลยเตะกันทีไม่รอดก็รีรออยากกิฟัดลำอดุนีเลยตะบดู process อิลุงตาเวตุน verse งานสุสุเสดโซอาชูอังไงอากิใจปูเอวาบุยขัดนี่เอวบุ้งว่าบุยตัวเราก็ใส่ป้าเฮฮอกินกิขันจินละข้าจังบอดีกุยa process ด้านที่เจนี่ปัจจุบันนั่นแหงแหงนัดยาเลยนัดทุจาป้าเฮนัด practice ที่ไหนนี่แม้ชื่อบุ้งสักยาก็เป็นละส่วน hear and practice นัดดิ้งนับดิ้งนัดดิ้งนับดิ้งนับดิ้งนับดิ้งที่จะป้าเฮปัจจุบันชั่วจีด้านนี้ left right อีสเตนที่ขมลงไว้เลยนะกิมาจัลลุอภัยทุจาเซแอคชั่นขัดกันบอลเลยเดี๋ยวทุจาเซนะ practice ฟังโลเวงสอดตากระบอกอันนั้นทุกที่จะเสียไปอาแค่ practice เลยสอดตาคิดที่พูดจีน่ะอะไรตัวเหรอทุกข์จะก็ practice นี่กันแบบนี้ต่างที่เราลูกนะสุนิลุงเจ้าจีโอที่เราลูกการเลี้ยงลำปาขุดสุดายะการเลี้ยงลำปา practice เดี๋ยวนี้คิดโทษตัวจะนั่นแหละมาจ่ายจีที่เราลูกพายองกับพาทิสโอ้โหล่ะก็จริงการลมก็เตะโจโลดีอย่างพายองกับพาทิสฮาเลลูยายาสุปชินินกุยว่าสเลงามพิตารีpakai na thusan sep lange azapa pakai instruction pe pa hai abro lai hallelujah yesu tu ne hai ta san ki tiyo he na to ayaw lo wala athisa hai tu je ko amen yesu tu na za wai tan na bo ngai hallelujah this is the process number 1 amina experiencing venturing ipiatinam I experience itu lahi chua ngaya a practice ko na tu ipia muwa matle experience ngai so bete ho tu na so lahi pakai nong kan zuya chauti la ka taw na a ka dir so ka taw na ho pachi chu ka ngaya a thilung po do pai ka experience pai ka oza a hung pam ki de hi pathin thang wa ni ka cha paralyze song hita ningkum chu nanawi ni pesam ka Japan papa allergy kawin kapum changa kapai nei tau pia kapum changa nam ka hi tau paralyze ka hi experience chu chama yong to paralyze ka hi jong hi amasa apha na ta ba ka da mai le to yong ka paralyze dam din ka hi ati chu venturing experience sa power i experience pa yong venture Pochina, muchina, mai kiri so. Ya so kacapan, sapang niyaw sa ibang atasan na lidan so. Hepa na itaw pinkadamding ay hospital ka pa so na kapuma doktor ni naging mo sa brain tumor. CT scan and report ape brain tumor 90%
suspicion ane wai ta ne ya su MRI jinga ka lu divahin tunia he hospital bed na chu milhilonga ka pasano na ka tawlo ne ajing jing ka chu MRI test ka bol wala hilaya abren ko ma akang lilo CT scan in amat do pa chu anna talo hi patin thang wan ma ikhut beong the hi chu su be de ho tunia yong kon khat asman ane ye kon khat typhoon ane ye kon khat hol na hi kon khat chun gil na hi kon khat chun chin na hi kon khat namit na hi da thajung na hi asman ave TV na ve ipilat hidong le ka sinom chu min na nei so kayen min zo se chung nunga min sang pen chu Jesus Christ hi hallelujah in that name hismina chu pathini miracle bol hi hallelujah athumna loss and then gain mi man lo wai le atungum lo wai hi sumlong na pai mang lo wai le profit lo wai amen ya benga deposit ke bola a profit ke mo he hitawanga tu na pitale na bol pa he ale na le lu na a hin na ke pe na surrender bola le ama hin anato nalam azia chanalam pai don talo hi loss a hi ni amen tunin manding na kicha na le atung na mo lo ding ai benga sum koi lo helen sum ga thum ta nga sumat ta metin la police on hawai na ni asa deposit ngai hallelujah ya jo bung som lakha chang som lakha na so Peterin Jisu mu che panen chilbol the pa mu che panen hilaya chuna tang den po he started living and follow Jesus amani ya kai da han Jisu nang juita ne chu ka sei ne lost everything to gain everything solal bung khat chang ni iza kai ka ne na dinga he iza kai ka da la dinga hi hallelujah e chu pathen mi pui da ne pathen thang wa no so pete tu ni nangin na dal ha ho bang pitara ta bangai po e ho khat ki lai ingamat dal ha ding I kong dal ha ding I le se na dal ha ding ki di chu ine tan na he len da ha chu pitara ding a professional akiva nahi akiva na pa adal ha IS officer mar hoker Shillonga Meghalaya IS hin ama pahin IS post dala pathina tong da ki pele anaw pangol jing ati so alai na bes heo angol na ita nangin lonan sana henu le pa yung numan sa panay tan ipinangay to government in na pe service bang sam anada na zido pathin na pi pa na dala ati boy jisun dong alal to na alopin alal na zosi ke hit na kanay thene de adala ahin kin IS post ka dala chu neu chai boy no mo sahin kin Jisu ka zui bangin nang jong thil jo si dalang Jisu zuin mi cha te mi in sum dai ta ki til ko bet e ha lai cha khai ni kok ta kha dong da halal ke ki thi do tu in ka khai ni da halo ka ta pi ta le na da mo pu ma dum che khai ni ne mal cha du ne ka ta pi lo de jong ding do hin da mo yong sei ngai lo sei pathi na ngai lo pi nang nom ta khai ni na ne ding ke tha chol ta ka taw ding na su ka hin ke au ta le ka ye ni no va sa ka hin ke amen he left everything and follow hallelujah lost pathin nung zui ki ti hi pathin ta san ki ti hi pathin thungai na ki ti pathin mi salem hoye manna ki pane hallelujah nungai ho gata na zinei na ba he dal ha ki pan lam na nu na pa na song na nei na go na ne na do na mun nan dal ha nu me ho lo le na ba he khut be piu te pasal session ai azinu ada khut be piu mama zanan khut ben kin ute cha te session mama zanan papa bang za the pui dal ha nei pui ma lang khut be ta mama session be ta
Tunay mama si promotion kapi. Hallelujah. Numewan ibet num che katan. Kitchen hi numewa da kani cho. Ai ba numewa ka da mo na kani. Ain sungangai da bilhilong yen tenai wanga apasal te lang khajun zon jing chu beta numewa an ha do niu acting kan bol dia kata. Heno til ke nung leto ai pin na kyang lang ho amalanga chai ji ye guys. Heno. Subanga nu ai ki nung le le ke lo me chona. A ole akam chun heno ti alung chim le ata asa chun kadong mapa. Nu me alung chimi ka ve nai le farisai lu de chu farisai. Nunga ho ti jal nuwa pada han din ko ga tiang le pasal khat ko ma chal pu ko ma nom tan galum the ichi pi katina matire kitchen jong he dal ha ke pane pathine ne select now process ong dal ha jaw he hallelujah chan jaw he jisu na chan chuna mu de he ti he amen van gam mu na ding ang le sit gam dala kanan gam mu na dinga iji gam dala nga he achai na chai poi lai ta ka chai dai ta ne kyo phat dung yu pung ko ma khai hin program ki wong sain pung ko ma khai masanga ka chai te di almo he time ka ju ye wa vela chun outcome of selection pathinin mian hando ting le achungai pi hung su number 1 filling the emptiness of life with himself Yesu Kristain selegable hi ipia asum dima matila alhagaule amata dima aku ye hi pathen thangwanum he ikut beong de Yesu ne chu vanoi to kikan Yesu ne china bulpi Yesu ne hauna buki ahau pe pahi diu wang le sina zo yong zo pung katin ngap yong ka ngap chapu nei de yong ka dei poya hau pe yong kai nom poi ai wanga le se chunga ka chunga thil so khani Yesu sai ka ngaya ka pen thania phagau thing nei musa ke ni pi ham tele vo sola le se na thil zo se nanai thei po ai wanga iza kai nei pa nanai tai hallelujah ka ki pa ta iza kai nei le chun ngol ding hi ai wanga iza kai nei pa inei hi I hau sat nei lo am ai mo ngi tio sin khut beong te ha bia ta wo nabu ne lo yong som cha khat an ngo lai chen ya chun la da man hitam pulin na tha do no ta yai ka si ka la ji emptiness pathine tuna dei pa hi pem tele hin kho hi a ong hi hin kho hi ki sudim lo la hi yes empty vessel ti so khona keu ta banga me hin ama va tua ka se banga pathinin select nan bola pathinin nal hando va no ya kona nal hando na hi ipi ham filling himself filling you with himself ama lama chu nang ma anei pa panga ama chu nang nalu dim se dei pathin thang pa nom ha tuna ka ke pa ne sola len ma cha bol ta lo pathin na to hi aga ka ne chu mi khanin taw na kan mana ai nei pin vum cancer ne ai nei pu pi chu adam pa ni ake pa be se ka computer se jong le free ase software ka het thelo yong ma computer chemen yung happy cinema Christian cinema ho hoi zo se hoi lai lan la ji ayung ta pi
อีจูปะทินกะทางว่าจูปีฮะอสุดัมปีจูยิสุเห็นไอ้บังปะไก่นะโตกาจูอัลสปานาเนสฮาเลลูยาจิจูนะฮาวสัตนะกะติอาเมนโซปิเตตัวนินปะทินินเอลันโดกิติอวายสะดิงเลอเกนเทดิงเลอามิโมดิงเอลันโดเอลวยนหินควายปะไก่นันนี่เนี่ยปนาในสุงาองไลโจสิจิสุนะหุบิงดิงฮิปะทินทางวะลุเอจิจู result number 1 result number 2เอจิจูขัดกะเซงกะตินจอนบูสมจางสมาจูอาเซจู abundant life kita ala sama mau talau hin ko chu pathine na selecte alhen do mi te hin ko he ni ava num lo amen pathin promise say yes reason number 2 pannabe pahi pathine na satan amange hallelujah arizalahi hallelujah pathine ni alhen te pannabe mi pa chu lo pi ta pandane ya sim do he useless become useful hallelujah tunai gam suwa ka banale then pastor tame evangelist tame kadam nai pois hopte ho christian tame ai bange pachini na man hom ja gam sumi boy he pastor thila no do theikel ho mai kau se sudam theikel ho mai khoi bu sentara thu ka sei la kaw si khat ong ping thai nahi akapta nin zon tan ama hung din to panin khoi bu yo si akapta bida kisapum pumin kiting pumpin akapta bine ichinu chun nawi ja na ne do eta naw sen ong pin la ha ni a mi ja da thai ta akisa da wa ahu shit ngam lo wai pul pen otar ko rang lu nin oza ingondra sing da bathawai se tan thopiu ei su pam dre ei na to basi yam la le ei yam lan khare oi pu ta sarendra bole kiching ye nahi nazare jisu min porta satan nang bolai chinui naman ham nang sim ham na chen na ding ham nang ap jisu mina thilap amang chajing satan lagau sa kino do pha na mizo se ke pa da nila ala nga chu ho sapu ke pa be sa kaw si kharung pen tha atil ke pa wala wo cha khar se ba cha tha do ki dai te chi chu ko hem to kaw si lo se jen wo sa ka ne ki lu patin tang ba na patin na to ti lai mom pu e amen patin mial han ting le man cha ding al han e so pite ho man lo dinga man lo a koi dinga le nai poi to ka na so he chen dinga na so he sangol a dinga na so he amen gari to dinga na so he hallelujah in chen dinga na so he hallelujah na so yo se apan na ja na so he hi ta ba ji su ne ho ei so yo hi pan na nei ding le man sa dinga i so hallelujah patien tang ba na man la na man la patien la sa linda yo he korsu hoya ka kimutu lo nahi ka kimutu tilai nei punai ki mo lo ni lang ka thu sei na ka ti nahi man la sahi abang le lap sa na sahi abai chu chunga hi na sata pathena kimudo na ne ya chai gospel na sataan sahi nc do ngalin lasib ya chu ken chinya pana linda he kamel chi khada he ne so bite je sa kai te holo elvi ibita nelal te holo hi lam sang na sawa chingnoi me ana pangwa ahong pen tha pa na tu na pathini na sata igam sungwa amanai pathin tang ba luma tu lai la sa yong hi la sa ta min tin pathini na manwa lo chu la sa bin cd sem bin tin amane din ki zu kit ve tam atala ni pathina ding amang chalo chu ya la simo ka pho chu ken pathini na pe pathin tala nahi amen gospel na sa chu ki pa me hi on la khat be pakaya ding in concept bolwe lang
pachina ding mission ni na to na ding sumhol tangwo ipam no ding pakai minen ka keset nei chopin a keset kita pakai minen pakai keset chon kita kai garamal boi pipa kai chu pakai na chu kana to na pakai mi te na to dis amen eloham pakai na to na dinga chu pakai thi chu zo dis ya the second started using the useless people pathinin mi salega bolting le panne lo mi chu panalin ta asimai hallelujah kaneu la ya kaha chan pen title chu kan sunga su hulal pannabe nahi chi kan nge wa shi oi putanga kani na vom to iki ho na ho cha na la nal thai na vom to na hoi mo to na thasi to pannabe ai wa last ding la kapan pannabe hi bu kine do ta ken a ko he itini ho yong la bu ka mu tho la kho poi ka ti ei lu hoi chu la amen doni patatan ya ta sobite ho lei su tunga pathinin pannabe sempoi pannabe ke ti nang in ki gela hin pathinin na pannadia he nei hallelujah pathin tawan man hallelujah iti pannabe na idam mai lo na mat cha chula juzo ho na man cha hela satare na manila iti pannabe na idam pannabe nai pu nei amen kinai ya na chal pang ki voile kalhaza pale noe na si thei da noe ke ya ba le ka hi na he je wa hi kot le song nei gon pi lo ichla ya hi patata nei hen tup cha du so wo mi chi ho nei bol na wa na sai athumna outcome of selection success lolinna de yo sin khudambo lolinna ka de tun jang thilgar ka ngai to noi po lolinna ding song jang pa ju sei sa le rubber farm ka bolina lolinna de hallelujah lolinna de amen ai ba lolinna hi patin selection hi hallelujah success in all walks of life hin khwa kal so na zo sia lolinna nga tam ta amanta ni hallelujah au lo na una mar sakin alai hallelujah patin ta manu ma ipia siam tele so pite ngamat wa nga ha sa e ngane pa mat hi thu pi roi kanu hin zoi wo ngamat wa nga ha sai ngane pa mat hi thu pi roi na kitchen diu cha ong prova phe thu ki le cha amen ken tu na he sumne ho tai ki wa mai le sum ki ne yo la kho lo chu to to mai na ve ve le chu na mi vai cha to ki wa mi be ve ta to to ho bol the na kan sei de to thang a tam roi pon tho lo chu mi pon tho lo he a lu ki chi mi chu mi tha se ma ba mi mei doi to mi sa si hi abrin a hoya hoi ai chi pam chale so lo he la mu ding an gel ji bas idea tap ta pin do yin sal ho a mi tha se la mi mei doi ki ti a lu hoi alo hello se su mai pum langa gina lo ya hola to thang ho su mai pum langa gina ne langa khu ja ma chu langa ke de ke chom khan hung ki de ming kate success lolhin na lolhin thai na go se pathin thang wa no man hallelujah ya pitarin dunia nga mat lo no nga jisu amat dia he nga tam ta zawa hi hallelujah lolhin ki panai pathina he amen dalatun genesis 39 verse 4 ahu joseph Egypt gama huna pana hai lohin ke pani farawin sunga ibiham farawin sungso kum izarha
kum gup hita ya da kil ha ding chu kum na long wala kum nga do ha kum sagi na 7 years ne ding 7 years ne kimolo ding kiti Joseph vision ai hallelujah ai ba nga Farao Egypt kama kil ha ding pai Joseph ahul hun ta zen kil hala poi khudang de amen dunia palle na hai pathin nei te pathin ne select te pathin nei han te pathin mi te achen tam lai chala pallen koi mana ta zo lo de pathin thang wa ma palle ne bo lo chi lo han de nge aji chu pathin ne select mi te chu achen chen na gam chu pathin phat de buk na changai so lal tang chen na pa na ka kim vel hong kham tau dis achen ho na pu cha gam na po lo Manipuri agama hoya hoy achen ho thila tabang ngani chen ji wa gam hi kisu se ta amen ya to success pathina umahin ya to Joseph tung sa chu kisun chula Joseph na bol Joseph alol hinge ayu chu pathin to kilha kang ko pathin han mi hi amen pathin tang wa numa achai na Pathinin mi alhanteng le isa promotion kai sang na oni nunga pathin na pin tha a pathin nung na zuya Jisu ta na ke ma Jisu lung na to a to ka se yo se na bolai le pathin select mi ke ti chu le se chunga nim che chem lo chu sang che hallelujah is a god of promotion ya je betel nga man pa hi mi mana sim do he pathin thang ba num ha zakai su sumhol pa hin sumhol pa chu pakai hol pa hum su do he pathin thang ba ya sa tu na ngaman pa hi mi man pa pathin in promotion na pe he pathin thang ba num ha Bible sang khat reference kapino min Deuteronomy 28 verse 1 ka sei zo se la ka tu pi zo se he lung lu ta abon sa nani na na zuyai le vanoya kasim sa namzo se chung vuma asang pe na ka koi de de I will set you high above all nations on earth lei si pumpi asunga cheng namzo se chung vuma asang pe ko yang Israel nam de len pathin len te chu asang pen changahi tunin jong lekha lama jong IS lam hian lang engineering a kite na yan lang medical lama kite na hi han lang ipi kite na he jong le vanwele sina tun jan ga topper hi pathin dei han te ni American hallelujah mai lo la kasil oza nang na sandok pa ishor se America gi ishor dro Lilong bayara pak tu ka sai na in zone ho so hoi mai te gi shor na te chau khat pasin gi shor rocket simba khoi gi shor nuclear weapon simba ngam ba khoi gi shor kan ti ki ta kai pa na tu pau diem lo pa hin ka kim ka vela pang ngala me lo ke khap chine kalol me ding ong gel phalo kai so na chau khat pasin gi shor tha da pai simba sing gi shor dakan sivang samo long upay ni luway pathin tang ba numhan tunin lungnev hi America san na khotil dang je poi pathin nam dei lente ji amen Israel tuni chan ge ya banole sina scientist min tang pe America te min than na jong ko American scientist ho Jew so ngane ne pathin tang ba numhan pathinin mi chu khat vel do kal chi chu anima koi lo hi hallelujah kile sa ngai lo hi kile nai ta ne amen hallelujah kanung hin zuibo ke hi kilesa kahi poi alin kahi apam lo chumi ngolai ye chu pathinin tuin ka ai ha sa hin tin tunin pathinin ho hi
asang ding mo ngai simeti hi sumil po tin pathinin alhente chu akihet na chu ahunga tum su chu munema ko na munsanga ko hiti sumil po tin dujing kai ni bon sabai taw ne nei di wahin pakai minin bon sanding do te dammo hodinga taw nei man di wahin dam lo taw na ngai chau min kin ama khat khana ka taw pile ka zo lo ding ji a chhovina hungin ka tie adam lo zo si chu pakai minin elanga hung do na hung teng le ta san na nei la bo hungin lang ta san na nei lo lo hung pakai suma hol ko ken dam lo hoye mai cham ka sim sa lo wi suma mai cham ka sim sa lo wi pathini nange hina ta asan nahi numei chulonu ko ma chuna ta asan na dam sa heti hi heal by your faith na ta asan na hinsa na dam sa sula la dam nam po sula la tau pa kahin asudam ding at pakai amen ai wa nga na khet diu hi na ne khil ji le na don khil ji a bol loading na bol ji a pathin jet na nahi kha lawa na lung na he ngai lung hai ngai pathinin alung hai ho chu ngai lung laya ki pa ana to ji asma ve na khudamo asma ve nam wal khudam asma ve nang nai na asma ve nang na tv ve nam wa tv sungnat asungna aoina sungnat gilpat gilpinat dysentery nat holna umam holna pile case nakut damvo pile case nat na so minci kapat na kagaw sab de hallelujah aile adang nat na pi adang nat na umam looking na nata asa chung sana oto phe sajina thajung na kong na yaw na pang pe na thin na umam thin na thin khanaw mam thin kha sung kidney naw mam kidney khalam kalna kidney ti chu kalai chu adang ka toy isi lawa zawlo na dang angmam insai tu sinus keng na pakai sun tuzing ka he keima ei su dam de heti kata asane ti na khudam te kata asane hallelujah tunya adam ding ho jong adam ding ho jong sulal wanga adam ding khat chanam powe sulal zala adam ding nam powe nata san na pa chu alina nata san na pa chu pathin inventin pa sa ale na chanding alom chu na chanding hallelujah ai balung ne win kon khat bu thi be ya ka tau pe in akinung le apna bu thi ve ta lowai suta lowai kon khat apha na na yen tau na ka na yen pha ta lowai kon khat thajung na a kai ma riel ka unu ta jong athajung na chat thel wai tau na ka na ya nom ta na to ai tai pathina de himom poina mi pi te ho
tu ni jingka hi langa dam loi ka tau pi ai le pathinin na to de ti ka ta san ti usin khut dam fo mi hizanin pathin ko mai ta wale bola pathinin don lawa koi da ven ho hi hospital na chi ting rasum tam ta na leu di we amen na mat do na ding mai mayang sang som wal na leu jing ding ai ayong la ta san hi pathin lung lai na hin tuing ka na ta san ai le na ta san ji a tu ni dan mo mena panai tu jing ka panai nan na la ding ai ya chu tua hi tai bol di wa hi na lai ta chu ta san na khut na koi ding aluna tham ding na lai chu na ki tham ding chelai ta chu na khut na koi ding ken taw na kan mi pin taw na kan man ding ta san ta ke yong paralyze kai hin jisu nei su damai kachapa yong paralyze hin jisu na dam kachapa alin pa yong ai ekhoa turin chunga thidinga umai ta Nazareth Jisu mina kasamsi na ai ekho chu khat vei ta na ta nga dam ji ngai khichi pakai ya ding i macha hi mom phu nei hichi pakai chu ila awau nei hichi pakai hi la wa che ngai na tong dinga che ngai thil ke dang bol dinga che ngai bon chan tau mi pi bon chan tau te ke mana cha chai na kan sing